Kuna na dito. Good PM. Pakigreet man ni Dr. Ferazon Olivar. Ferazon, wino Ferazon. Da capital ngamin GA na ko. So, basta Ferazon. Ferazon. Wino Ferazon Olivar Monghe. Nga kapaspasan na laang. We are so happy and proud of you. From Bulatao family and Olivar family. At happy birthday pa kini Kulot Bulatao. Ton Martes, March 20. Salamat. Greetings coming from attorney Adele Bulatao. Ako? Yes. Isa naman may kini-judge Benigno Bulatao. Okay, bahala ka mo sa judge nga Good afternoon. daksang ka sa taong pa mo na ipangabak ng kaso. Sir Benigno. Bulatao, asawa ni Ma'am Shioni. Ma'am Shioni ka lang nga, Ma'am Shioni. Ma'am Consolacion. Made. Allah! Ano ka raw? Siyempre, we have attorney, we have, ano man tayo ko to yan? Attorney. Attorney? Ayan. Kini attorney Benigno, attorney malay mo Adele? Madi a-judge ni Benigno, ni Sir Benigno. Okay. Ano ka raw? Kuwalat tayo sunan Ma'am Shioni? Veterinarian. So, naibagal daw kanya yung manong June kin JM. PM ko naman. Pakibate man naging family Santos dito ay Bantog, Pitines, nga kinanan nga dingdinggeg ti programa yo. Pakikanta man di alas 3 ti parbangon. Salamat po. Okay, that's it, folks. Ni. Arod, kansyon naman di alas 3? Wino, panin tatyuntan. Dumaan na di pikipikalen kin bekebekelen. Ano naman ni Sir Emil? Abo, nagsimple. No, pikipikalen, it can be a dead or non-living thing. No, agor ka. Ano di damak na? Nya ti ano di? Pinagkaiba ka na ti pikipikelen kin bekebekelen. One. Pikipikelen, mabalin iti non-living thing ko yan. Ngam na pikipikelen, it has something to do with adati angas na. No binikkel mo ti may isang abanag at ada tendency na nga matay. Di ba? Ngam na pikipikelen lang, hanga matay ta mabalin nga hanga awan ti biyag na. Oh, di ba? Ay, Siyempre, Attorney June Soriales ka naman. DMD. DMD lang deso, DMD lang di ba? Pangsasakit lang isuna sino ba? Dito yung Facebook, Jovi Makadangdang watching here from Abu Dhabi. Yan na. Watching from Hawaii from Anne-Marie Agonoy. Watching from Christchurch. Kana dati man balse kapit idol from Michael Dizon. Agquatit netko nagbosor na naman ni Marites Marquez. Kuna ni Dina Kudiamat. Hello po, good afternoon. Masayang pagbati from Lucky A Gasoline Station Burgos. Ramon, happy Sunday Karuba. Kanya ni mga Panyag ata. Julie Panyag ba? Yes. Watching from Toronto, Canada from Jason Assis. Nagragsak wala oray din nag-day off basta adda kayo. Solven Kuya from Ate Ella Banadera. Apay ate, madi ka nag-day off. Madamadan sa dijayon. Ijay ano yung baga ng tinelit at tayan ay ka. Nalipata mo tayo. Pumanaw ka ta. Ang kapalaang DJ, nagmimitingan da DJ. Di ka mo niya DJ nga lugar. Text na tika, umutin. Anyway, idol mga gwapo kan pogi, kablaawan nyo man ni uncle ko nga Ray, nga nagmaya tititinggan na dito programa yo. Kin uncle nga, Eugene nga Oliveros de Villa Carmen. Iting and emong amin da ita. It's me, Santino. Who's Santino? Santino, guru ka. Ano yung baga na? Ulitin taman? Nalpasan. Mati kita lang. Okay. Review pa lang. Atoy? Gwapo kan pogi kablang yun. Nga. Eugene. Ay, Jiporok 5 atoy. When and check kasi Ace. Hello, good evening from Dubai. Kami naman good AM. And Marites Foronda, Doriga Marquez. Hey, nagkaran ko na. And Romel Lopez watching from Daonan, Taiwan. And Rubilin Peralta Morales. Hello, Manong June. Kinatin JM. Request mo tayo Never Ending Love. watching from Doha, Qatar. Oy, suot ko Doha, Qatar. Yes. Hangarod, kita online. Agyaman kami apo kata kayo. Nagaduda. And Kanta Tiro, ngarod, before we give our
name the tune, may saping nga sonata. Dating nga po, alas 3 ti parbangon ka nung iti request na tatay. So dating nga po, para kanya yung amin. Damangaw awag ken ka oras alas 3 ti parbangon mangigmusam it sa miweng ni ayat may sa papel na sirayan tasibay mo ako na ay ayaten ka. May sa anang ted ken ka ket puso nga grupbab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain ten na ka tuy kantamang sagit tapuso siya kagrayo ken ka ngaminawan kapatpadang adat kaunggat awan makabulod ngadakad tuy puso sikalaen biyag ko ngaminawan kapatpadang adat kaunggat awan makabulod ngadakad tuy puso sikalaen biyag ko. Anang ted ken ka ket puso nga grupbab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kantamang sagid tapuso siyak tiagrayo ken ka ngamin awan kapatpadang adat kaunggat awan makabulod ngadagad tuy puso sikalaen biyag ko ngamin awan kapatpadang adat kaunggat awan makabulod ngadakad tuy puso sikalaen biyag ko sikalaen biyag ko sikalaen biyag ko. Okay na baga pangaldayo ka aruba madamati pa ng giw iwa kasla kamila manan agpadaya inspired latata adda mga kenwibuya
ag mabuya ti kansyon nyo. Tiro karuba, ag sana tayo pa. Greetings coming from Kabagis Ella Martin of Mongkok, Hong Kong. Kat ko namat ni Adel Lapitan. Nalpas na tayo hampay. Bye. Idol, I'm watching here in the man. Saudi, God bless and more power. Kanana. And good afternoon to Elmer Valderrama, Marites Fronda, Dorigo Marquez, Marita Saplan, and Romel Lopez. And of course, adding Sonia Castillo Santiago. Good AM Kuya June and Balong Amak na Imbangal daw. Taymanan, dita Pinas. Panagbuya kanto. Kanyo, panagbuya kanyayo, makapailiw. And Makapikat iliw. Ayan. Makapaikat iliw. God bless ko na. Ay, And of course, mabasa. tougher of, si kamang amin, data babasit. Hello na yung bag nga manumyo, JM Ken Manong June, pakikablawan na. Dagiti taga Narvacan. 1, kanamat Gimban, Nueva Ecija, ni Dadik Militon Centro. Nanay ko, Virgie Centro ni RJ and Unico Hudyo. Ni Manong ko nga naglaing nga karpintero. Manong Arnold Centro. Kinimi ko nga. Ang dakilang alala ni Beo Angelo Ken Manang ko, na? Venus at ni Uncle Simo Pineda. Ang pinakamusay na engineer. Para-guys, Jai, do atami. Salamat, Jem. Alwad kayo lagi. Ano, sa pagbike. Salamat. So from Sir Jock Garcia. Man, Sergio. Okay nga ron na ipagamit natin apo nga dahil titatlag nga sonata tayo. Istet mi nga ron apo. Kaya iti makapugto at tsansa na po. Kami iti 200 peso load. So lalayngan niya po iti ag-text. Ito'y official text line tayo. 0915-071-3686. Dahil talang apo iti mabaling nga pag-textan. Kaya iti makapugto. Iti paulo na dati nga sonata kat. At adwa kasut load na apo. Ngaro, iti proseso apo, i-text yun lang itinagan, address, ken edad. Ken, dati paulo na dati nga sonata, kasi kayon tinangabak. Nagpagayag na roray natin kastuyan nga pasama manan. Isublito ito dati sponsor ta. Oh yeah. Of course, we have Agri Component Corporation. Look, ijay Kawayan Siri, makakatangan iti 4-wheel tractor. And of course, board member Fred V. Alili. Nakita po the sponsors. And soon, natay Sati Gasoline Station sa Jaya. Bambang Nueva Vizcaya. One. Damdanin, naglukatin na po. Ito no Mars 23 at ay Bonchon. Ngaro tayo tinapot itatatlag nga sonata. I-ready on dagita cellphone nyo. Taadid to yan. Lalaingan nyo. Tipo mugto. Damangaw awis ken ka oras alas 3 ti parbangon sumsumgar amin adut-dut mo may sa papel pinidut mo taawan danom ket kunampay umnunday to Ti may sa anang ted ken ka ti sakit ti tiyan ketay kina durbab mo nalaing maghidaya ta tagtagaing temunay nudim amaramanan ti handada mangisupot kapay ngaminawan kapkap nekam no tagpadaya awan nakalusot pindaem aminida awan bain numakan titungtungan ngaminawan kapkap nekam no tagpadaya awan makalusot pinda
bentahe abo do kita nakasubaybay la today YouTube channel me. Ta siyempre amo dati paulo na daytoy nga sonata. Anang ted ken ka isakit pichan ketay kina durbab mo na laing makidaya ta tagtaga impem unay nudim amaramana tihandada mangisupot kapay gaminawan kapkap nekam no dagpadaya awan magkalusot pindaen aminida awan baing lumakang titungtungan gaminawan kapkap nekam no dagpadaya awan makalusot pindaem aminida awan bain numakang titungtungan awan bain numakang titungtungan awan bain numakang titungtungan Ngarod karo ba agsubli kami tapno iyan naos mi abono sinutin nga bakit ito kasot nga piso nga worth of load ket apo makailek kami kada gito impatulod yung nga pampaulo na talaga mo nga makapasakit tibok seat. Anyway, so that's it. Agsubli kami abo kalapasan ti sa magmamano nga palagip.